ububasha bwo kubohoka nkagira amahoro nkamandirimba indirimbo yo kuva mu byaha. Turagushimiye cyane Mukama kuko niwe wugurura ikirere cyiza ku buzima bwacu. Turagukengurukiye cyane kuko intambara zose ziba ku buzima bwacu zihezwa n'ubushobozi bwawe, tukabaho turoraniwe kubwimuwe n'imbabazi udufitiye ubwoko bwawe. Dawa twese ubyagiye mu ijuru muri rizamu ri hagati ya saa 9 na saa 12, ubwoko bwawe turi kuwusenga kugira ngo utunanure muri aho hose tunanijwe n'imibabaro itandukanye. Turemurure nyagora ku ngoma, duteturure mwami w'abantu. Turabizi ko tuvuka ku babyeyi bakoze ibyaha, natwe ubwacu ibyo twakoze si bike, ariko tuje kwirega imbere yawe icyaha cyacu, tuje kwirega imbere yawe ubugome bwacu, tuje kwirega imbere yawe intege nke zacu, tuje kwirega imbere yawe ubube gito bwacu. Tubabarire udutandukanye n'igicumuro dukora, tubabarire uduteture mu makuba y'ubwoko bwose, duhe kuzura nawe mwami nyagora ku ngoma, turinde kubabara kandi twagurira imbere. Twiregeye mu maraso y'umwana wa Yesu Kristo, ni yonyine ashobora kudushyira ku imbabazi zimatanye n'ubudahangarwa ku rwego rw'uko tutahora twipfayanga mu byaha. Turabizi ko kubera intege nke zacu umukinzi araza agakinda bikemera, kubera intege nke zacu abatongera baratongera bigatongereka, kubera intege nke zacu abasambanyi batwikubita ko tukaba twunze ubumwe nabo, kubera intege nke zacu twagombye guheba inzoga, tugomba guheba akaboregwe, tugomba guheba ububeshi, tugomba kubana n'ubudangarwa bwawe, ariko byarase ko twobigeraho. Kubera intege nke zacu n'igicumuro kiturega, twashatse kuba abanyamugisha, dushaka kubaho mu budahangarwa, ariko ntibyadukundiye. None mwami Imana nyagora ku ngoma, zamura cya kiganza cyawe cy'ukuryo tukubone mu maso hawe heranda, n'icyo kiganza kibone kudushungurira kw'imigisha n'imihezagiro dukeneye. Ubwigeme bwacu ntiwemere ko bupfa ubusa, ubusore bwacu ntiwemere ko bupfa ubusa, ingo zacu ntiwemere ko zisenyuka, igihugu cyacu ntiwemere ko giteterwa. Duhe ubutungane muri twebwe, uduhe umwete n'ubwenge, maze dukore ibyubaka isi, ibisanasana imitima yacu n'ibizamura igihugu cyacu. Mutima wawe mwiranda naza twigishe, atubwire icyo twokora kugira ngo dushobore gukurwa ku ikirere kibi, dushyirwe mu kirere cyiza mu izina rya Yesu Kristo duhabwe umugisha n'umugwiza. Amen, amen. Haleluya. Urakoze Mukama, ganza muri twebwe, udutandukanye n'igihumbi cy'ubwoko bwose. Amina. Munyaga naragenze ndaruha kandi ndatundura, iyo nebutse byago byahoha. Ububasha bwo kubohoka nkagira amahoro, nkamandirimba indirimbo yo kuva mu byaha. Mu gihe nari umunyaga naragenze ndaruha kandi ndatundura, iyo nebutse byago byahoha. Uyu munsi mfise ububasha bwo kubohoka nkagira amahoro, nkamandirimba indirimbo yo kujabuka. Jabuka uve mu byaha, jabuka uve mu byago, jabuka uve mu gahinda, jabuka uve mu bugumba, jabuka uve mu busutwa, jabuka uve mu bibabaza Imana. Jabuka, jabuka, jabuka. Tugire Kristo hobe, mora ya Kristo hobera imitima yacu, urukundo rw'Imana ruganze muri twebwe, ubudahangarwa bwa rudasumbwa bibe muri twebwe ubu no mu myaka yose duhabwe umugisha n'umugwiza. Amina.
turi mu izamu ryo hagati ya saa 9 na saa 12 ni kuguruza ikirere cyiza ku buzima bwacu bitwinjiza mu guhindurirwa izina bishingiye ku kuri kwa Bibiliya igaragarira mu buzima bwacu. Byadukuye twabikuye he? Mu isezerano ry'uyu munsi wa 229 ukabigenekereza ukaba tuwe n'igenekerezo rya 16 kwezi k'umunani 2025. Twabonye ko isezerano ari iki? Gukomeza dukomezwa na nyene ubushobozi na nyene ubukomezi, ariko twabonye ko hariho n'ibikorwa bitatu ushobora gukora Imana ikaguteranya n'amarushwa yose mu bwihane, ibigirwamana, guterekera, guheba Imana. Kugira ngo rero dushobore kumenya inkingi ishobora kugira udufasha kuguruza ikirere cyiza ku buzima bwacu. Murazi ko guhera itariki 1 y'ukwezi k'umunani muri umwaka wa 2025 twatanguye iki? Twatanguye inkingi, kuganira ku nkingi, kwandika inkingi, kurobanura, sibyo? Kugira icyo wegamira kugira ngo ugukomera kwawe kurushirize kubaho. Iyo tuvuga gukomera ko mugabo, ijambo data yambwiye kuri uyu mugoroba nerefonye kuko ubundi nitwasezeranye mvuye mu rubanza twahuriyemo ku munsi wa gatatu. Ari ijambo data yambwiye kuri uyu mugoroba numva ndatangaye. Arambwira ngo burya narababaye kubona narose akanya kuko nganira namwe, ariko ibyo nari ndimo byari ngombwa. Birane mukaza atani gitoka atani duhara gatani kijumba atani ivoka atani. Ndavuga ni papa nta kibazo iciza nuko twari tuje mu rubanza kandi tukarumara. Ubundi twarahitanye ibyo kubyamira tubitwara mu modoka turarengana. Ko bwari bwije. Arambwira kuva mwana ndakubwira ngo gukomera kwanje ni mwebwe. Nguva mwana ndakubwire ngo itaka n'icyubahiro byanje ni mwebwe. Numva mwana ndakubwire kanisa ngumugisha wanje ni mwebwe. Ngo uyu munsi ngo nkubura nyidodombe ndabugani data. Iyo nakwidodombera nafata inyuma y'urugo imodoka yari yagaze ko baratuka cigitoki tukarengana nawe akaba ari usigara widodomba. Ni nukuri pebyo ntibibaho, ni twadufise n'imodoka riri hasi. Nukuvuga iki rero? Hari ubuhemu ushobora gutuma ikirere cyacu cyamarikira. Ubwo buhemu rero iyo tuvuze gukomera kwacu tuguhabwa n'Imana, kandi Imana ugukomera ibona ko umwana w'umuntu itandukanye nuko mwebwe abana b'abantu muri ko murabibona. Mwabagabo mwabagore iteka n'icyubahiro byanyu nindero muri ko murahabana. Ndabarahiye si inyama muri ko murakatagura. Yaba zari inyama mwozi yawe n'abahabara mugakomeza mukaja mu gitanda wahumura mutima wanje. N'ubu ku mutima utagigitiri kubwira ati toka wamwangushiwe. None ko wari wicaranye n'umuhabara nawe mutaryamanye mugambiriye gukora iki mutima urakubwira. Bya mutima ukuraga rero ni wo mutima nje kuganira nawe. Ni wo mutima ushobora kugufasha kugura ikirere cyiza ku buzima bwawe. Umunyisirayeli yamukiye Imana kandi Imana yamugize nk'umugore wayo. Imana yavuze ngo Isirayeli imeze nk'umugore wanje. Ngo nindeye kuboko gutanga umugore wo mu busore bwiwe. Ngo Isirayeli ngo imenye imeze nk'umwana wanje. Ngo ninde mubyeyi ngo yo kwibagira umwana ari kwibere ngo ani muri za 49 ngo mushobora no kubwibagira umukanabirengagiza cyane mukananirwa ngo ariko jewe. Vuga ngo ariko jewe. Kugira ngo rero mu buzima bwawe iyi nkingi y'uno musi yakire ubuhemu bwawe ubumenye kandi ubwegegwe kure. Ubuhemu bwawe umenye kandi ubwegegwe kure. Kuti ubwegegwe kure ubwima agaciro, ubwime vora, ubwime ijambo. Ni gute wafata umubiri gusaba kuboregwa ukabugiye kuboregwa, ukisanga ushobora no kuboregwa mu ideni. Umubiri ukwisaba gusambana ukabucomotse, umubiri ugusaba kubeshe ukabura bikotse. Nibikunda ko woba utarigiyemo kandi igiyemo gifite igihano cyacu. Reka amabwira kano kamwe, sibyo? Numenye ubuhemu bugendanira mu buzima bwawe, ukamenya intege nke zawe, ukamenya ubube gito bwawe, uzobura umunyentsinzi, uzobura umukandidatire wa victoire. Kandi intsinzi muri twebwe ni Kristo. Ni wadatsindwa, ni wataneshwa, ni watananirwa. Reka twiganire gatoya. Mu bahanuzi bwa Yeremiya 2 haravuga igisoma ngo mba ndabasomere nawe ukuremwo ubwawe inyigisho. Iyi nkingu yakira. Ubundi tutariko turakoresha Bibiliya tuba turi mu manyanga. Ngo mukamashikiriza ijambo avuga ati genda usemerere mu matwi ya Yerusalemu uvuga uti nguko uko umukama avuze ndakwibuka nkibuka ubuntu bwo mu buto bwawe, nkibuka urukundo rwawe nkikuresha ukuntu wangurikira mu bugaragwa mu gihugu atakihabibwa.
Isirayeli yari yegukiye umukama, yari nk'ivyerano byo hambere by'umwimbu wiwe, uwabirya wese yabacumuye akazoshikirwa n'amarushwa niriyazwe no mukama. Mwibuke ko hari ibikorwa dukora tukakubirwa ko n'amarushwa y'ubwoko bwose. Isirayeli umukama ariko aravuga ni wowe umunsi wumva agakiza kadudubiza muri wewe. Ngo yakurikiye umukama no mu gihe cy'ubugaragwa. Niyari ifite ubwoba ngo nzorya iki nzambara iki nzogirane. Imana inezerezwa n'uwo mwanzuro wawufashe, itangura kuvotorera inema, itangura igihigwa ikundiro, itangura urugo, iguha urubyaro. None ngo wari umeze nk'ibyerano, ngo umuntu wese yitonora akayirya, ngo yahanwa amarushwa ateye ubwoba. Bisigura iki? Iyo wubaha umukama ukagendana nawe udashingiye kubigaragara, Imana idiha buri muntu wese aje kwivanga mu buzima bwawe. Iri ni isezerano duhabwa no mu gitabo cy'Itanguriro 12, mu gihe Imana yabwira Aburahamu ati va siga genda. Imana akavuga ati kubikoze koze 3 nzoguha 7, nzokurinda nk'imbone yigisho ryanje, nzohezagira uzoguhezagira, nzovuma ni kuvuga uwuzo bagukunda nzomukomeza, nzovuma uzokuvuma ni kuvuga uwuzo kwanga nzomurandura, nzokugira sekuru w'amahanga n'ibindi 7. Ngo bazogutera bazananye inzira imwe ndabashanzarize mu nzira 7. Iki ni Imana iri kiravuga. Ubwiza wari ufise ucubaha Imana ukigendana n'Imana, mu byumve ko turiko turondera inkingi y'ugukugwa kw'igisuzuguro, y'ukuguruza ikireciza ku buzima bwacu, y'ukugirana y'ugutamanzura inyenyeri yacu y'igishimo y'igikundo y'umugisha yo mugwiza, y'ukuramba no kurana ibigirene ireke gufukerwa. Ngumviriza ijambo ry'umukama muryango wa Yakobo, mwebwe abisata byose by'umuryango wa Isirayeli, nguko uko umukama avuze. Kibi basokuru banyu bamboye ko niki kugira ngo baje kure yanje, bahurumbi bitagira mvura, nabo nyene baca bacika imburakimazi. Imana irakubwira ati mbese niki ntakoreye so kugira ngo ampemukire? Kuko ari byaha dukora kubera badata babikoze. Hari amakarande, hari imivumo, hari imikoshi, hari bikururano tugenda tuvuruta twikurikizako. Nibavuze bati umukama ari hehe, we yatuduganya tuvana mu gihugu cya Misiri akaducana mu bugaragwa mu ntara yagadutse kandi yibimanga, mu ntara y'imburakimazi kandi y'umwijima w'urupfu, igihugu atamuntu agicamwo kandi atamuntu numwe akibamo. Urumva ni kwa kwidodomba kwabo, kwa kwidodomba kwa badatane n'abakora kwatumye Imana ibarandura bakaisikasama ikabamira. Nabinjije mu gihugu gitotahaye kugira ngo murye ibyamwa byacu kandi mutungwe n'ibyiza byacu, ariko mwarinjiye muhumanya igihugu canje, icibare canje mukigira umunuko. Byabyaha bimwe bakura hariya hakurya mu Misiri, kwa kuba umukristo ugasenga ugasambana, ugasenga ugasakuza, ugasenga ukiyo, ukabyara ugaheka kandi ukaragutsa. Ko niko kugira umunuko igisagara Uwiteka yaguhaye kunezererwa. Abahereza nkuka ntibigeze baza iyo umukama ari. Abashinzwe itegeko ry'Imana byewe ntibamenye. Murumva ubu n'umuhanuzi ariko avuga umuhereza nkuka, kandi umuhereza nkuka ari hejuru y'umuhanuzi, kuko umuhereza nkuka niwe abatiza umuhanuzi, mu umuhanuzi n'abatiza umuhereza nkuka. Mwumvise ijwi ry'ubuhanuzi cyarije. Mugabo Imana ivogera uruhanga rw'umuhereza nkuka, ivogera uruhanga rwa mwene Aroni, iraruvogereye yongera iraruvogera. Muri uko kuruvogera Imana, muri uko kuvogera uruhanga rw'umuhereza nkuka iciye kurinde ku muhanuzi, ishaka gushika kuki tukirabe nicyo kwiriye kugira ngo ugurikire kiza ku buzima bwawe. Ngo abahereza nkuka ntibigeze baza, kandi muzobyihweze nta muhereza nkuka ufite ijambo ryo kuvuga ku muhanuzi. Avuga ngo urumva ngo iyo mugeze kuvuga mu ndimi ngo muraba ngo mubanze murabe ikirere, muzibangarira aho hantu. Umukristo asobanukiwe ntiyongera kuyoba. Ngo jewe ngo abahereza nkuka ntibigeze bazi y'umukama ari. Abashinzwe itegeko ry'Imana jewe ntibamenye, abungere barangararije, abahanuzi bigishirije ku izina ry'ikigirwamana citwa Bahari, bahurumbira ibitagira mvura. Murabyumva? Aje kubera kanwa kabo.
ngo none rero ngiye kubaburanya kandi n'abana b'abahungu banyu nzobaburanya niriyazwe n'umukama. Nimuce mu mazinga ya Kitimu murabe Igedari mwitegereze neza murabe ko hari ibintu bisa n'ibyo biraba. No mu bantu b'isi niryo jambo Kristo avuga ngo abana b'ubugingo murasinzira ariko abana b'isi barakanura. Ngo mbega hari igihugu murabona gihindura imana? Si n'imana noneho. Igihugu canje cyo cyasubirije ubuninazo bwaco ibitagira akamaro. Kubera ibyo nugwe mu gahundwe wajuruwe hinda umushitsi wumirwe rwose niriyazwe n'umukama. Nkako igihugu canje cyakoze ibibi bibiri. Barampebye jewe soko ry'amazi mazima kugira ngo bihingurire ibigega byase imigaga bitazigama amazi. Guheba umukama. Mbega Isirayeli ni umuja kandi uri umwana wo mu nzu. Guheba Imana ubundi ni nko guta ikigega, ni nko guta umushinga, ni nko guta isoko. Ibyo wubaka byose biba atarufatiro. Niko Matayo 7 havuga na Zaburi 127. Mbega Isirayeli ni umuja kandi ari umwana mu nzu. Ni kuki none iri kirashahurwa? Ni kuki none iri kirasahurwa? Imana irababazwa n'agacinyizo n'agashinyaguro n'icyankaro n'ubukene n'ubutindi n'imibabaro igenda itubako kandi twara abana bo mu nzu kandi data atabukene bamuvugako. Ngo ibibuguru by'intambwe biyitontomerako bikaroha. Intara yayo amakungu yagize umusaka. Isagara byayo byaraturiwe ntawe ukihaba. Na bene Nofu na bene Tahipanesi baraguharanguye umutwe. Ni ukuvuga nabo waruzi ngo n'abasuku bawe bobo bamaze kugukurako icyizere icyubahiro. Ubwo ibyo ntibigushikira kuko wahevye umukama Imana yawe mu gihe yakuyobora mu nzira. Umaze kubikora uko byumva, kubikora uko bibona, kubikora uko bishaka. Igihe cyose ibintu bikora uko bishaka aramuvumo muri mu gitabo cy'amategeko cyo guteka kwa 2:2 usoma umuwamwo matanye. Ngo none ubu ni kuki ufashe inzira ya Misiri kugira ngo uje kunywa amazi ya Shihori. Imana irababara iravuga ati wowe wakubititse ubugumba burahari, icyangiro kirahari, ugumubengwa, igisuzuguro kirahari, amadeni arakuzuye, imbyaro ntizikubaha, urugo rwagusenyukanye. None ukomeze uje mu bapfumu wakiguguwe ntiwongaruka kukanyuba ukanyumvira ngahita nkagukura kw'ibyo byose. Basi Imana nayo idukubita ibishaka kutwigumiriza ko nishaka kudushibura. Ngo ni kuko ufashe inzira ya Ashuri murazi cyaricyo kugira ngo uje kunywa amazi yagwarutse. Ashuri ni handi uja kuraguza kurondetsa. Sibyo hari aho ugenda kubera ufite ubushobozi yamarigara ugasanga nk'umugore ngo kumugabo asambana ngo reka nanjye nzokwereka uduhera yari gutungije umuryango nawe gace dutwara mu kabare. Mugabo Ashuri ni hamuja kurondetsa uvuga uti ndo bigenza gute mona bimeze gute. Ngo sikibi cyawe cyo bari cyo kiguhana kandi ugahanwa n'ubuhemu bwawe. Tegera kandi ubone ko uguheba umukama Imana yawe no kutagira ubwoba imbere yanje ari ikibi kibishe niriyazwe n'umukama Imana nyene ingabo. Bakundwa b'umukama sibyo guheba Imana kudakunda Imana bizana ubuhemu kandi ubwo buhemu buraduhana. Ariko rero naho buduhana nimukemere guheranwa n'ubwo buhemu. Ndabibasabye suzumura ubuhemu bugendera muri wewe. Nimba ujyajyanye Imana kimwe muri 10 wari imigisha warugaye ikirere cyawe. Umugabo yitwa Hereri uriya mugabo ikintu cyatumye ahamba ifura n'ubuheta n'umwana ari kwibere mu cyugo ni iki? Iyaba yaragenda kwa Eliya agatanga ikimazi agatanga ishikanwa cyangwa agatanga ikigira 10, Eliya yari kumwatura ku ijambo ryari gutuma agira ubwenge naje kubaka Yeriko. Ariko aramajambo mwari kwatugwako agakura ikirere kibicanye mwara yabotse. Iryo jambo kuri ba Daniyeli bari Babiloni Imana yarungika abamarayika bakababwira. Mugabo muri iki gihe cy'ubuhanuzi kuko nabo ubuhanuzi bwabo bwari bwahoneye i Babiloni kuko Imana yabishatse kabitamo. Muga namwe kuri iyi ngendo no kuri ku ijambo ry'Imana
ni ya mirimo bya bikorwa bimwe Imana yavuga ati ngerageza hama mbagomorere kwingomero. Nimureke guhemukira Imana, mureke kwiyobora uko mushaka, mureke kubikora uko mushaka. Kubera iki? Imana yavuga ngo intambara uzoyibona kandi usenga. We Baruki uriko uravuga ngo ndagongoro n'amakuba yongeye kugahinda, umubabaro wagwiriye. Ati rindira gato, ati ngiye kubizana, ati kandi bizobera aho ubona, atariko we nzogukiza mu majwa yo kuko wanyizikiye. Ushaka kuvuga ngo wizikira Imana uyiryaryanya. Ubwa mbere Imana ipfuira icyubahiro cyayo. Iyo rero uvuga ngo ndasenga ngo ibyo by'icumi, ngo ibyo by'amashikanwa byanyu, ngo ibyo by'utwigoro, ngo ibyo by'ibikini mwimenya, icyo ukoze ububwira Imana uti burya wari umwangushe. Byari bikenewe ko mvuga rozari, byari bikenewe ko nja mu misa, byari bikenewe ko nsoma ijambo ry'Imana tukagumana nawe turi babiri. Imana ikakubwira ati ko nabishizeho nzi impamvu, reka ndakudihane niyo shapure yawe uvuga. Kace kudiha. Ariko rero kugira Imana ikugurikira arakiza kuri ubwo buhe mugendana. Sometimes iguha indoto. Ntabwo nzi ko bihura n'izi ndoto nagiye gusoma, mugabo reka turotore indoto nke. Indoto zirugurikira arakiza ku buzima bwawe kuko Imana iba yahagaze mu buzima ubayemo. Simvuze ko bihuye no, iyi nkingi yakire ubuhemu bwawe ubusuzume, nubona kubumenya witandukanye nabwo kuko bizana urupfu n'agashinyaguro. Imana irabivuze ngo si kibi cyawe cyo bari cyo kiguhana. Kandi umva ngo igihe wagendana nanje naho hari mu bugaragu, igihe wanyubaha naguhaye ibikenewe byose, mugubu nakugejeje mu gihugu gitotahaye, uramemukira ugira ubwibone urabyiyitirira. Ati rero ngiye kukudiha. Nuremeye ko Imana ikudiha. Akiriye ingingo usuzuma ubuhemu bwawe kuko ubuhemu bwawe nibwo bugiye kuguhana. Nusanga atabuhemu ufise, ibisuzuguro byose uri mumenye ko Imana iri kiraca inzira mu kidatuka. Mugabo nusanga ari ubuhemu ufise utandukane nabo. Ubwoko bw'ubuhemu ndababwiye: kudatanga icyacu n'ubuhemu, kutababarira n'ubuhemu, kutihangana n'ubuhemu, kudakunda n'ubuhemu, umujinga n'ubuhemu, ubwibone n'ubuhemu, kugira agahinda. Mwari muzi ko ari ubuhemu? Imana ntitwemera ko tugira agahinda kuko ako Kristo yagiriye Getsemani karakwiye. Buri kintu kimwe cyose kigukubise kikagusigana umwuka w'abazima, Imana yakubwiye ati reka ndaguhore. Nawe uciye ugira agahinda uvuze uti reka nihore, wazanga wishe umutima wawe. Bonjour mama, nashaka usobanurire iyi ndoto. Uyu munsi narose mbona ndiko nca ahantu hateye umuceri ariko utarayangika, nkabona harimo amazi menshi. Mbere yanje hari musaza wanje n'umugore wiwe, mbona aho baciye mponyoyeyo hagira habomoke. Nje ndaba ibubamfu bwanje nca mbona ahandi hubatse n'amatafari aturiye ariko bakubatse ari gato karekare. Bandagacako mbonye ngiye buke buke nkabona nogwa mwayo mazi, nje ndahaca niruka. Wa musaza wanje akagoma ambwira ko ntahaca. Ndahamaze acavuga ko atabwo bafise kuba mpejeje kuhaca. Nca ndikangura asanga ni 5. Ni kuvuga ni ikimenyetso cy'uko ari umutego wo ku muryango wawe, mugabo uzotegurwa n'Imana yategekanije ku buzima bwawe. Kuko ako kantu kari kubatse n'amatafari si musaza wawe si muramukaza wawe, mugabo wumve ko hari umutego kuko baca hafo bafo. Gituma hari umuceri uyangitse niki? Ibihe byawe. Ni kuvuga ibihe byawe byo kwinjira mu masezerano yawe, mu mugisha wawe, mu byo wagenewe. Ushobora guhura n'akantu kameze nk'akanywafu kandi gafatiye ku muryango wawe, ku gisokoro cyawe, mugabo hari uburinzi bw'Imana ku buzima bwawe. Nico bisigura ku buryo uzotangaza benshi. Nakujya wosanga ukagenda kubaka nk'ubu ugasanga mama wawe byaramugoye kubyara, ugatera byara, ugasanga nyogosenge ntiyarongowe mugabo wararongowe. Donc hari akanywafu kakomoka ku muryango. Cyo gituma wafoba ugakwa kugwa mu ukabona ko batse. Ariko hari ubutabazi bw'Imana ku buzima bwawe. Ico kintu kiva kwisobanukirwa kwawe. Benaya yikuye ko umuvumo w'igisokuru ciwe mu kuvuga ati jewe naho naremewe kumuhereza nkuka ngiye kubingabo. Abari bafasha Dawudi kurangiza neza no kwima ingoma kuwo Imana yari yarasezeranje gusomba, kuko yarasezeranje Salomo. Mugabo bakuru biyo bakagomba kwimika kandi bo Isirayeli yarishigikiye kwera ivuka ribi ya Salomo. So hari ubudahangarwa bw'Imana buri ku buzima bwawe. Kwa nawe bonye ari 11:15 muherokari ni kimezo cyuko ngene iyo muherokari ifite ikisigura niyo 5 ifite ikisigura. Ni kuvuga ni gihe cyawe ubundi, ni gihe cyawe ibintu mu bihuze n'ubuhanuzi muzaba mukoze. Ni gihe cyawe kandi biri an activity. None ukomeze wihangane, ukomeze ugamburukira Imana, ukomeze wirinde inabi, ukomeze wubaha Imana, ukomeze ukorera Imana, ukomeze
ureke guhemuka wirinde igihemu ukomeze nturyagiranye Imana uri mu gihe cyawe cy'ubutabazi kandi kizogutabara n'icyo Imana yasizeho cyashyizweho n'umuryango wawe ntuzotabagwa na diplome yawe ubwiza bwawe kumenyekana kwawe n'ikintu Imana yagushiriyeho mu ibanga kandi kizotangaza bash muzoba mukoze nayo izo nakwandikiye utarazirotora sincika intege ngo manumvirize iz'abandi kugira numve ko izanje zoshikira bwarahezaga Imana iramfashije muri iki gitondo arongera akavuga ngo bonsoir mama nagize indoto yanzazaniye narose mbona ntekera ibintu mu biseke ndabya hondi ndiko ndabitekerera nabona ari muhiri wawe ucunzanira n'ikindi ngo ndakigutekereremo nikanguye nkiraho nyene munzi wawe wumvise ni kimenyetso cy'umuhamagaro kwinjira mu muhamagaro wawe kuba uri gutekera igiseke ni nk'uko umwanzuro wo kwifatira wo kugira ko iyo utekeye igiseke aba ari umuntu ugiye kunezereza hariho ubugungu bugiriye umubiri wawe kuko ntutekera igiseke kubera ubwije cyane mu majambo nagarutse ko cyane kuri tombe ku rupfu ku ruhafu rwa senge nagarutse ko mu ntambara we waho bari intambara ntiyageze cyane ari ibintu bibiri yakoze kumwe n'umuhisi w'umugabo wiwe ego wari umuhungu we mugabo ku mugabo wo ku mugore mukuru w'umugabo wiwe ni ukuvuga ari ibintu bibiri yakoze bidasanzwe icambere igihe cyose n'amagenda ntwaye inkangara igaragara inkangara muri ndishari cy'iseke igaragara ngiye kuzana bari bafise ikigega c'abamwe ibigori n'ibiraya barema ibiraya byo mwonga kandi iwacu nabyahaba twebwe ibiraya twabirya tubiguze cyangwa tukarya bijya byimuhira mu myonga ntabyari bihari akantekerera kazomerekeza nta na rimwe ibintu muhira twamumariye kuko byaciye bituba n'intambara n'urubanza rwe kuko papa yabasoye nk'abana biwe yari mushiki wiwe mugabo bashiki wiwe bose papa yabasoye nk'abakobwa biwe yabasoye je ntigeze nsohora ntabwo yasohoye bashiki biwe ndabyibuka cyane mugabo kandi ku buryo bw'uko nibyo papa yaguze basohoka mu 91 92 ndabarahiye biracahari amasana aracyari amasiniya meza cyane meza rwose nahise ndayabereka muhira ndabwataye amasiniya yagugwa hagira doto umushike wa papa no kuvuga iki rero ikindi kintu nibuka ibyo byibiseke tukagenda twaba tunzi ko ndinze ngera kwa senge ataswa guhangayika mama kukwera iki twatungwa n'ibintu byava mu rugo papa yasoma mugari ya déplacement kugira bitugere kikiganda bitakunda nitwajya ku gatumbi wace twava twari mu buhungiro mugato tukaba twaravuye mu buhungiro bwa benshi twaraguze amazu twabamo kuri centre mugabo nta mirima yaho nta ndimiro zaho twari bwaroho kandi urumva hari hagoye cyari gihe kigoye gose icya kabiri nibuka nukugene nigeze kuba ndi ruguru jenyene bagomba kutwibinga inka zose zari mu kibitso njya kuzitora nje ndazitwara iwabo bazihuburagiro ico kintu nagiye kugisanga muri Bibiliya sanga ni kintu yemwe nagisanze mu hanuzi bwa Isaya 43 sanga ni kintu gikomeye umuntu aguhaye uburagiro bw'ibitungwa byawe none rero ndamwifuriza umugisha bisigura iki rero gutekera sibyo urumva ko je nagera natekeye hari uwantekerera naba ndamufite kwicizere ni mama y'abantumye gutekera ukagenda kuraba umuntu ni kwiniga wewe kugira ngo unezereze umuntu sibyo kandi ibyo bintu uwo mutima Imana iwutangira umugisha ku rwego rwo hejuru nukuvuga hari icyo wahebye kugira ngo unezereze ikindi kubona wasanze uri kutekera mu nzi wanje ni nkuko usanga hari ikintu wahebye kugira ngo ukore umurimo wo muri restaurant komera Kristo ni mutima nta yindi nzu ufise izindi n'ububeshi yindi ni studio restaurant komera Kristo ni mutima sibyo nta yindi nzu ufise kuri isi nta yindi pe mu byombe nukuvuga iki rero uwo mugabane wo gucubona nanje nagusabye ngo ntekera niki nikimezo cyuko nagusanze mu budahangarwa ahubwo iruhande y'ibindi y'umuhamagaro ufise niki nongeye Imana yongera imbwira ati burya urukiza rurahagwa iki kintu burya ubushobozi bw'ikintu buri ngaho umvere ko ari ubudahangarwa ku buzima bwawe ukomeze icyo wisonzesheje icyo wagizene kubwo muvukano wa restaurant komera Kristo ni muzima ukibyaze umusaruro inshuro 5 mu izina rya Yesu Kristo ndabigusabiye isasa by'inshuro kabiri yari yaramubwira ati nutafike natandabikuha burya inshuro zaciye ziba 4 icambere hariho umuhamagaro uri muri Elisa w'agacerere icyakabiri hari umuhamagaro ukomoka ku mwitandiro wa Eliya yamutereye kari kurimisha inka mu murima wiwe icyagatatu hariho kabiri ka Eliya cyagirine nawe rero ngusabiye 5 mu izina rya Yesu Kristo ico gikundiro icyo byishimo icyo byiringiro ubihabwe kandi Imana iguhagarikira ibirenge aho wipfuza ko bihagarara mu izina rya Yesu Kristo kuko ngo ntidusaba umukate ngo duhabwe ibuye ngo ntidusaba ifi ngo duhabwe inzoka bihabwe
ngaravuga ngo tugire Kristo ndabipfurije gukomera muri Kristo we buzima bwacu nzanywe no kubatereza igisabisho mu konsengera ku ngwara maranye n'ubundi muntu ku ngwara maranye imyaka 6 kuva ndayimenye ndayifatira imiti ku munsi kabiri par jour aho gukira abaganga bambwira ko ibandanya yikomplika naratabaje Imana ngo inkize ariko nakiriye ko isaha yayo bitaragera nagerageje kwirukanga ku baganga benshi ariko nasizeyo uburyo bwinshi butuma nja mu madeni cyane nkasanga n'umuryango ndawusahura bigashika ko banarara ubusa ndiko nivuza mpore kuva ubu mu kubaterereza isengesho nizerera mu ijambo ngo urukiza ruva ku bantu ntaco gotumarira urukiza ruva mu bantu ntaco gotumarira ariko Zaburira tubwira ngo urukiza ruva ku mukama bose akaba ariho bakirira ingwara yanje ikaba yitwa glaucome à angle ouvert muri make ni ingwara y'amaso ifunga imbonero ihereye muri nerf optique irondeza guhuma burundu mumfashe gutakambira umukama ndubatse mfise umugore umwe n'abana babiri komezanye n'uwo mugore umwe n'abana babiri kandi Imana iguhe kubatunga no kubatunganiza mu izina rya Yesu Kristo uzobona buzukuruza amen gato y'inganiro umukristo ntakomereke ntababare no reka nganire igihugu c'Imana sibyo wowe tugushize mu maboko y'Imana kandi Imana igukize ubutunzi watanze bububwo reka Imana nayikoreshe bwa butunzi watanga mu kindi gihe cyo mu bundi buryo kuba warigoye ukivuza no kuri pe ubundi se niko byabwiriza kumera kuja mu ideni uri kurivuza uvuga utejo n'inkomera nzobigira no kuri ntawe bitoshikira pe ntuwangayika ahubwo bwira Imana utabona agendeye mu ntege nkeyi ubu rero nawe nzamura bisigura iki rero ubundi jisho ni itara ry'umubiri kandi Kristo avuga ku ijisho nagira mbabwiza ukuri murano umwana avutse w'igi kimenyetso cyuko yamaze kuba mu bandi ahinduka ijisho nigavuga ngo nigitwengera abarozi w'ijisho niyo byavuye mu mazi w'ijisho rifise ubudahangarwa ku buryo bw'uko naryo babwira ngo baribaga ngo bagira rifise ubudahangarwa gusumba ibindi bihimba umutima bashaka kuwubaga ijisho n'umushaha ni ibintu bibiri bigaragaza isi y'umwuka w'iryo ngwara wamaze kuyimenya ko yifise woshaka ukizera Imana gusumba iminwa y'abaganga arana n'ikindi kintu nababwira bakunda uwo mukamanda babwiza ukuri sibyo izi ngwara tuza turagwara ubundi izi ngwara ntubonera ijambo ryanditse muri Bibiliya ubonera ijambo ngo mwizenga urukiza ruva ku mukama ndabarahiye uru rukiza rugera kuri nde rufasha nde rukagora kuri nde rukagarukira kuri nde nagira mbabwire ko Imana imbere y'ikugukiza iraraba akamaro afitiye isi hari igihe usanga wiruka no gutunga umugore no gutunganiriza abana kubyara no guheka icyo kintu kivuga kuri Metuselayi kandi wo wa mbere wanashaka yarambye cyane kuko yagize imyaka 969 kuri iyi si mugabe Imana ntibikunda kuri ingendo ya Yesu Kristo nagira ndabasabe buri munsi buri segonda buri saha ntuzogombe guhaga utagize uhaza abantu mufise ingwara mubona abaganga basa n'ababwira ati kintu uko ni ingwara itera yiyagrava uzobwira Imana ugire acte prophétique ubwira Imana utingiye kurondera umuntu mvuza wewe wishoboka nanje mvuriye ingwara nawe wige kwereka Imana akamaro ufise kuri iyi si amasengesho arakora muganda babwije ukuri amasengesho akorera kuri acte ndababwije ukuri abandi nibagende babigisha ibindi mbigisha ibyo niboneye muri Bibiliya ni kuvuga iki icyo kimwe n'izinyatsi y'imivumo guhana ingwara guhana abarozi kugira iki ni mwige gukora acte prophétique ngaha nimba utanga kimwe muri 10 hindura isengesho wa rusenga kandi uzona binyandikira ndakubwije ntuvuge ngo urumva ngo unace mvuze ngo ni madeni no Imana igusaba igitaguhaye ahubwo ibonye ufise umutima wo gutanga n'icyo yakoreye Yakobo ikugwiriza no kukanyuma kugira ngo iyihe bigwiriye kuko iharanira icyubahiro cyane genda nimutanga kimwe muri 10 mubwira Imana uti mbese ibi byonyiho birakeneye ko niriko ndabimenya amazina ubu ntiwontabara ugashingira ku kugenda kujyajyanije nawe ukareka kunteranya n'ibi byose nukuvuga iki hari igihe biba ngombwa ko tuburana n'Imana Dawudi yaburanye n'Imana ari mucacu gusambana no kwica no kuyakana amaraso yiwe yari yasambanye asambana urumva ku rwego yararekuriwe abakobwa b'amasugi bose bo muri Isirayeli mugasambanya umugabo afite uburenganzira bwo kurongora umugore umwe kandi afite isezerano ko kizira
kurara ku buriri mu gihe cy'urugamba kuko yari mwene Kalebu yari wa muntu yari umunyisirayeli biri condition pana kuko abivukamo no ahubwo bifise itegeko icyabaye ni igiki aragomba yuko iyo nda yateye azoyitirirwa kandi atari amaraso yiwe Imana iricecekera aramwicara mu ikanikete ryo kumwica n'igisuzuguro hejuru Imana iricecekera Dawudi araza ati Imana erekana ko utunganye ngira ikigongo nkure kwinyama y'umuntu Dawudi ikintu cya mbere yamye yitwaza ikintu cyatumye Imana yubaha ikubahisha Aburahamu ikintu cyatumye Imana yubaha ikubahisha Isaac ikintu cyatumye Imana yubaha ikubahisha Yakobo iyo tuvuga ngo Imana ya Aburahamu Imana ya Isaac Imana ya Yakobo ni Imana y'ubutunzi muzogihweze nuko batigeze bayigajyanya mu butunzi bwabo hari ingwara muzokira kuko mwaretse gukoresha amafaranga ahubwo mukagirane mu gukoresha amafaranga muri uko kwivuza mukayakoresha mu kuvuza abandi no mu kugaburira abandi nukuvuga iki umukristo mvuze ngiye ngandi ariko mvugawe wewe nagende gufatire ku kakitagata bwira Imana ati byo ntakoze kuko nabizi ngirira ubuntu none n'ubuzi igikorwa cy'urukundo wakoze gashingire ko kajya kamwe gusa n'umuntu wahaye indaro Ezekiyasi yafatiye kuri kimwe agambire kuzokora byinshi Imana mu myaka 15 niwe yihemukiye ari kongerwa na 50 nukuvuga shingira ku kintu kimwe wigeze gukora ubwira Imana uti shingiye kuri iki kintu unyongera andi mahirwe unyongeye na revenue urabingenda gukorera nyagora ku ngoma Imana igukura ico gisuzuguro Imana igukure kwako gahinda Imana igukure kw'iyo ngwara wifatanye natwe turi ku munsi w'ukwakira inkingi igira 17 sibyo Imana tuzokuduziza inkingi 40 ufite ubuhamya bwo gukira ariko Imana niguha indoto uyizane kuko uhereye umunsi ushobora kumva indoto ugasanga n'Imana ikubwiye icyo wokora ejo rero nurota indoto yizane ngo uburenganzira uzogomba gukoresha apere WhatsApp no kwitaba kuko Imana ishobora kukwishura mu ndoto izocikubika kugira turi n'urupfu kuri wowe cyane ubuzima kuri wowe kandi ufite ubutware n'uburenganzira bwo gusambuza urupfu yogozana na hose kuko Imana irabiduhaye kubwo butware ariko hari igihe abana b'abantu mu kinata uko kwizera ufise uko kunanirwa kwa amaboko y'abaganga kandi ubapfire mu maboko reka uyu munsi ubwira Imana uti ngifite ibyo nokora nta mpamvu yo gupfira imbere yawe ubu ndakubanda kwemera impa ngira atrapaje ibyo nakoze none Imana iduhumugisha twese itunezereze turinde kubabara itwagurira imbibe imvi ijambo rivuye mu kanwa k'umusabyi wayo irishitse mu izina rya Yesu Kristo amina when we sit down when we remember guard us from captivity, require from us a song. Mugiye narumunyaga naragenze ndaruha kandi ndateterwa iyo nebotse byago byahoha uyu munsi mvise ububasha bwo kubohoka nkagira amahoro nkamandirimba indirimbo yo kuva mu Imana nyina amahoro idunezereze idushimishe iturinde kubabara itwagurira imbibe kandi yumva ijambo icishije mu kanwa kaje umusabyi wayo ibaye kuramba no kuranirwa mu izina rya Yesu Kristo mukugwe kw'ibyaha n'ibyago mugororerwa ikirere ciza ku buzima bwanyu amina 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 aleluya abagwayi ni mukira ababashe mu bohoke abarushe mu ruhuke Kristo ni muzima mu buzima bwacu Kristo ni muzima mu buzima bwacu Kristo ni intsinzi mu buzima bwacu Kristo ni mutananirwa